Karang Dajit United FC kelayakat bat Kamalki SC hakalempung ilakai football jongko OC Blue Shillong Premier League keblolong hanya kenop hasni jongka atring unaitung hamalan ilakai jongka MFA Apollo Ground Shillong kini ki arkan hun kem shim lala bantep yaki kul hadu bandakut kapor ilakai hagaba kilahap banyak samno marsi point hapadang jongki Karang Dajit menta kedan hak kedan kebalai hak tibel hak ba kelala ban kamai sanpoin nak laisin gijing khun bat kamalki kedan hak kedan kebasan hak ba kelala ban kamai saupoin nak laisin gijing khun hak lumpung ilaka jongga SPL Sharing yang asim serius di Malkim ini dengan testing kila ihi dengan mak kan buat di chances semua football kalau mentah ini dan mak beliau juga habiro ini mati di last day 45 minit kila ada semua habiro ini wilayah pengkriat main nam kalian bagian sekarang juga diajak untuk kelasian ketika division kena kelasian Kio, harap lagi di niwan mentah game tu, dah kata musim orang begini pun menjawab lagi. Kendai menepi fasaf duna hendak performance kena. Kendai after the half time ni jinyakan ngejungi buat dressing room. Ke Martin sedang ke second half ni langsung dan dominate hendak jaga game dari Steelbook ni or cup no away. Hangtu ke jungkuna no jung away player ke team ke lagi syak dominate no haka rangajit ni sampai ngai PE ni serta ka game kalong ba one sided hadian te katai kada kalong ba kaji orang ka jong player kawan kapuna ini dai dan pada kalong ba ni dan bok ba ni dan alisong ni kam conceit ka gol long enap ka drop kamulai awat kadi ka tim ka haru mata kalong dai ka top team hani ka SPL mentau kadi ka season mentah dai Niro first game kami lihat apa, dari after that ni comeback ke second game, mat mata kasih ni ai ke fight ya Karang Dajit. Di kaji pun kere kan long kembali cumi aja pun kere kan long menin ai ya ka motivation ni kena apa kini pun untuk kemensim ke joki. Kemarin tu bah nanti nastang ila ong bagi dia jadi pun beki experience beki fresh. Dan dari tarat ya kau kalau bah ka kemensim ke joki dia keluar banyak pun. Ke compare ada kanu nuga tim do ilang do masang ba we are here to fight kila radi kanu nuga tim do ninya ya kon baik mereka di mulai nya kanu ro the end result pa ngin siapa yang tu kasi kan long